акнун дӯстони гиромӣ биёед ба бозии дигар таваҷҷӯҳ кунем. Дастаи Манчестер Юнайтед дар хонаи худ дар баробари Борнмут дучори бохти калон шуд ва аз бозе ки Рубен Аморим омадааст, ин аз ҳама бохти калонтарин барои онҳо дар бозии хонагӣ буд. Чизи дигари ҷолиб ин аст ки бибинед бо омадани ин мураббӣ дар 17 бозӣ дар 9 бозӣ онҳо 17 гол ба дарвозаашон сар доданд, дар ҳоле ки пеш аз ӯ дар давраи Тенхаг шумораи голҳои сардода ба 20 мерасид дар гӯем бозиҳои қабл аз ин ки анҷом дода буд. Ва тавре дида шуд, Борнмут бар ин як дастае ки шояд аз мадди назари бисёриҳо пинҳон боқӣ мондааст, вале дар ҳамин мавсим яке аз кашфиётҳои хуб дастаи мазкур аст, чун муқобили топ дастаҳо бениҳоят натиҷаҳои хуб нишон медиҳад, ҳам зидди Арсенал, ҳам зидди Челси, Сити ва инак худи Манчестер Юнайтед, ва боз ғалабаи мукаммал ҳам аз сӯи онҳо ба даст оварда шуд. Хуб, дар рафти ҳамин бозӣ ба назари ман хатоҳои зиёди футболбозони хатти дифои Манчестер Юнайтед дида шуд, махсусан Нусайр Мазравӣ, Лениеро ҳам ки баъдан дар қисми дуюм ба майдон баромад, ҳамчунин дифогари нидерландӣ ки аз канори чап бозӣ мекард, ӯ низ ба хатоҳо роҳ дод, дарвозабон Андре Онана низ. Хулас ҳамин камбудиҳо таъсири бевоситаи худро ба ҷараёни ин бозӣ гузоштанд, зеро махсусан дар ҳамон ҳолате ки ҳисоб 1-0 буд ва Манчестер Юнайтед баъзе талошҳо мекард барои баргаштан ба бозӣ, пеналти таъин мешавад баъд аз хато ва бо ҳамин ҳисоб 2-0 дигар имкони баргаштан боқӣ намонд. Бар ин бора Имонбек бисёр суханҳои нағз дорад ба фикрам. Не, аслан мисли шумо мо суханҳои нағз надорем, мухлисонам медонем ин чизро бисёр моро анқадр танқид мекунем, лекин ман аслан парвои мухлисонам надорам. Бояд фикри худро ба таври принсипнок ҳеҷ вақт барои як каси дигар, барои як мухлис, барои каси дигар ман хел принсип дорам ки фикри худро ҳеҷ вақт иваз намекунам, ҳарчанд ки Гулрӯзам беҳтар аз нафарони Sky Sports бошад, лекин ман фикри худро умуман иваз намекунам. ва ин ҳам принсип ман аст. Бубинед дар масъалаи худи Манчестер Юнайтед гуфтед, боз ҳам اون مشکلی که از حالت استانداردی گل سر میدهند باز هممون حل نشد. روبن اموریم بقیه کجا رو نگاه میکنه دیگر ما نمیدونیم و من آهسته آهسته بعد از دو باختای پیام دیگر میتوانم با همون با یک فیزروک مانند کردن خودم این اموریم از جانب گلروزم مجبور بشم که هرچند نفاردم برای من راضی شوم. زیرا ببینید در همون حالت استانداردی بازیگران قامت بلند خودی زیرکزی در اونجا قرار داشت، هیچ برای خیسن مانعش نتوانست و آزادانه اونقدر قامت بلند نداشت، تو برو ورید دروازه کرد و به فکر من فشار بالای منچستر یونایتد بالای هم بالای بازیگران برابریت دو بالا برای آن است که بازیگرانی گران ارزش میبیارند، اون نه تنها برابر با آن پولش خدمت نمیکند، حتی نیست برابر با نصف آن پولی مثلا برای او قرضدار بگیرد دست را. ببینید این حال دست در چه حالت قرار دارد؟ در اتاق نشست مطبوعاتی آب از فرش میچکد، در جای خوراکخوری موشا علاقه آمدن حکمرانی کرده ایستادند، از جهت سنتاری علاقه در عموما در کیم کجا قرار دارد، عموما قرضدار شده ایستاده است. بازیگرانی گران ارزش را آوردن زیرکزی خودی زیرکزی لنیورو را چقدر خریدن، چقدر ارزش قطعی خودی آنها نفرایی که دلیکت. ببینید چی نفرای گران ارزشند. ببینید وقتی که اینا اشتباه میکنن فشار ایلاوگی بالای خودی بازیگر میشود. اینها را تنقید میکنن که برای چی به این قدر مبلغ آمد، این قدر خدمت کردن نیست، فشاری دیگر بالای کلی دسته میشود که چرا دسته ای که از هم زیاد مصرف میکند عین حال اینقدر در نتیجه بد نشان میداد. و در آمدگی یک تقویم ناآمدی کار باز تقویم پیش روی آنها هست که بورنموث دسته است که عین حال نه تنها منچستر یونایتد پرابلم میره بلکه کل دستای تاپ رو آنها با آنها خوب سر به سر میشد، آنها رو شکست میداد و عین حال بورنموث با ناتینگهام فورست این حال در تاپ ششگانه اولند و این چیز هم البته ناآمدی کار برای یونایتد است. البته این پیروزی بزرگ را سفید نمیکند منچستر یونایتد خود را، ولی خود مشکل دارد. باز ناآمدی کار یک مشکل دیگر دسته قوی در رو برای آن حالت کریزی به میان میبیاید. و درباره اون که با وضعیت‌های استانداردی اهمیت نمیدیم، ببینید منچستر یونایتد دومین دسته از پایان است که گل‌های زیاد با دروازه خود از وضعیت‌های استانداردی سر داده است. 9 گل، دسته وولورهمپتون 14 گل از وضعیت‌های استانداردی سر
бале аз вазитаи стандартӣ дастаи мазкур хеле зиёд гол сар медиҳад ва ҳатто агар пеналтиёро ҳисоб накунем бе пеналтиё ҳам дастаи мазкур голи аз ҳад зиёд воқеан ҳам сар медиҳад. Хуб он фикрҳое ки албатта Имомбек пешниҳод кард танҳо як чизро мехоҳам ишора бинамоям ки он футболбозони гаронравзеше ки воқеан ба иштибоҳ роҳ медиҳанд аммо ин мушкили Рубен Аморим нест чунки Аморими бечора онҳоро наовард бо нарх беш аз гӯем ки қариб ним миллиард харидорӣ карданд ва онҳоро барои Тенхаг оварданд. Яъне ин ҳайатро ҷамъ накард Рубен Аморим. Аморим акнун маҷбур аст ки ҳамин бозигарони гаронравзеше ки оварданд аз онҳо гӯем ки Диокреши наву Гонсалвеши нав бисозад он бозигарони беҳтарине ки дар Спортинг дошт. Акнун намедонам ки Хойланд ба Диокреши нав табдил меёбад ё на. Ягона нафаре ки айни замон дар сатҳи олӣ бозӣ карда истодаст зери роҳбарии Амад Диало аст. Инро ҳама медонад ва бояд чанд бозигар ба ин мураббӣ оварда шавад. Чанд бозигаре ки ӯ мехоҳад шояд дар 500 миллион дигар дар ҳамин зимистон фикр дорам нахоҳад шуд. Вале ба ҳар сурат албатта айни замон ман Рубен Аморимро ба ин натиҷаҳои заифе ки имёд дорад гунаҳгор кардани нестам. ин мавсим барои Манчестер Юнайтед мавсими хеле бад хоҳад шуд. Инро бале ҳама медонад ва бояд инро қабул кард. Мухлисони мо бояд ҳаминҷоро дарк binamaoyand ки ин мавсим яке аз мавсимҳои бадтарин дар тарихи дастаи Манчестер Юнайтед хоҳад буд. Чунки Рубен Аморим ҳаминро мегӯяд. Ӯ гапҳои дуруст мегӯяд. Дар ҳол албатта мо ба натиҷа нахоҳем расид. Вале ягона чизе ки нисбати кори Рубен Аморим маро дар ҳайрат мемонад он аст ки ин мураббӣ айни замон бозиро дар хатти дифоъ дуруст намонда истодааст. Аслан ҳар мураббие ки мураббӣ то бошад дилхоҳ мураббӣ аз як чемпионат ба Премер Лигаи Англия биёд, аввалин коре ки мекунад бозиро дар хатти дифоъ мустаҳкам мекунад ва аз ҳамин хатти дифоъ оғоз мекунад. худи Нуно Эшпириту Санто дар Ноттингем Форест аз хатти дифоъ оғоз кард ва айни замон дар мавсими якуми худ дар Форест ӯ дар топ 4 қарор дорад. ولی با ماگوایر میشه درست کردن. ماگوایر این زمان شاید این خیلی گویم خنده‌آور باشد اما خنده‌آور باشد اما ماگوایر این زمان یکی از بهترین هاست در خط دفاع. در بازی با منچستر سیتی او چگونه بازی با منچستر سیتی من هم این حال بهترین هستم وقتی که اگر زید منچستر به هر صورت خودت هم گل میزنی. باز تو دقیقه 88 منچستر سیتی یک بر 0 پیشرفت بود و حمله خیلی زیادی داشت. این رو هم فراموش کردن لازم نیست. خلاص мешавад албатта ба Магуайрам ба Алессандро Мартинес ҳам ки ӯ ҳам то ҳамон голи дуюми дастаи хуб Бормут аслан бад бозӣ накарда буд. Лекин Алессандро Мартинес хуб бозӣ мекунад. То не то голи сеюм ба назарам хато кардам, дар голи сеюм ӯ хато кард ҳангоме ки зарба зад бозигари дастаи рақиб ва ба задани гол даст ёфт. Баъдан Мазрави ҳам дар дигар бозиҳо аслан хуб буд, бад бозӣ накард, вале дар ин рақобат дар як гол мавқеи худро аз даст дод ҳангоме ки Далот ба канори чап омад ва Мазрави сирф дифоъгари канори рост шуд. ӯ мавқеи худро ба пуррагӣ аз даст дод. ҳатто дар ҳамон наворҳо мушоҳида карда мешавад ки ин бозигар умуман дар мавқеи худ нест ҳангоме гол зада мешавад. Хулас ман чӣ гуфтанӣ ҳастам, ин мушкилое ки ҳайат ва футболбозон доранд бо айби Рубен Аморим нест, балки бо айби мураббии пештар аз ӯ ки дар ин ҷо қарор дошт ва ӯ акнун талош хоҳад кард то аз ҳамин бозигарон санҷида истодааст ҳар як футболбозро дар ҳар як мавқеъ. Намедонам барои худ нафари дилхоҳро пайдо мекунад ё на, аммо аллакай маълум аст ки Решфорд бозигари ӯ набудааст. Решфорд ба савдо бароварда мешавад. Гарначо ҳам бо эҳтимоли ғолиб мумкин аст ки дигар зери роҳбари ин мураббӣ мумкин иштибоҳ бошад. Бубинӣ дар мавриди Гарначо метавонӣ ягон чизи пурратар илова кунӣ. Бубинӣ дар бозиҳои пештар хуб баромад мекард. Не дар бозиҳое аслан дар мавриди маҳорати худи Гарначо дар бораи маҳорати Гарначо бубинед дар ҳамин бозӣ барои мисол ӯ дар нимаи дуввум ба майдон омад ва бисёриҳо ин бозиро касе тамошо карда бошад метавонад ба ман розӣ нашавад, гӯяд ки Манчестер Юнайтед имкониятҳои хеле зиёди голзанӣ дошт. Ман розӣ мешавам, бале имкониятҳои хуби голзанӣ дошт, аммо дар 15 дақиқаи охири рақобат ҳангоме ки то дақиқаи 75 ҳисоб 3-0 аллакай ба нафи Бормут буд. Борм натиҷаро таъмин карда ба хатти дифоъ баргашт. Дастаи мазкур Манчестер Юнайтед имкониятҳои зиёди голзаниро ба вуҷуд овард. Гарначо як ба як меравад, имконият худро бо гол анҷом дода наметавонад. Албатта Рубен Аморим дигар ин футболбозиро дар раҳати асосӣ намемонад, чунки як ба як лозим аст. Агар ман зид нестам, шояд Манчестер Юнайтед агар 3-3 ҳам мешуд бозӣ, ман дар ҳайрат намемондам, чунки имкониятҳо буданд барои Манчестер Юнайтед. Бисёр буданд баъд аз он ки ҳисоб 3-0 шуд. Вале Гарначо, Решфорд, боз чанд футболбози дигар зери роҳбарии ин
مربی جای خود را به نظر من در هیئت اساسی پیدا نمیکنند. من پیش از اموریم در نظر دارم گرناچو پیش از اموریم عموما از بازیگرانی بود که فایده بیشتر می‌آورد برای یونایتد. این چیز رو من بعد تکیه به این چیز. نه این هم درست است، اما در حالتی که یک باوری نمی‌کنند او چون می‌نمود که میلرزید، به خود باوری ندارد در همون. این بار اول نیست من گرناچو فرصت‌ها رو به نهایت بد استفاده می‌برد. این چیز در بازی قبلی هم دیده شد و در ادامه صحبت‌هایی که همکارانم داشتن این نکته رو اشاره می‌کنم که بار اول در پرمیر لیگ انگلیس منچستر یونایتد قبل از مرحله باکسینگ دی بیرون از 10 گونه اول است. این چیز بسیار نگران کننده میباشد برای باشگاه مذکور. و چیز دیگر که در همین بازی دیده شد قسما این بود که کم حالت‌هایی بودند که به واسطه با خودی برونو فرناندش هجوم‌ها رو راه اندازی می‌کردند. یعنی قسما وابستگی کلانی که از یک فوتبالباز در موسم‌های قبلی دیده میشد آهسته رفت شده است، اما با او بازی نکنند می‌بینیم حالت باز هم بدتر شده است، بهتر نه.